Hazreti Abu Bakır'dın halifa bolup tandalууsu. Hazreti Abu Bakır'dın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kийинки ümmettün en kadırlısı ekendiginde hiç kanday şek jok. Al Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din janında köp жүрген adam, hicra kılganda da janına joldoş bulgan sahaba. Kur'an-ı Kerim'de al jönündө açık aytılgan. Siler ağa Muhammed'ke jardan berbesiңер dele, anı kapırlar Mekke'den çıgarıp ünkürde ekönün biri bolgan uwaktada ağa Allah jardan bergen. Oşol kezde joldoşuna Abu Bakır kaygırba, çındığında Allah biz menen birge dep aytdı. Allah ağa öz beypildigin çürüp, siler gör albagan askerler menen kuvattады. Oşentip kapırlardan sözün tömön kıldı. Allah'tın sözü jogoru. Allah martabaluu, danışman. Tavba suresi 40. ayat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oğurup жатқан кезде de andan murda da başkalarga karaganda Abu Bakırga köp tayangan. Birok anın özünün kийинки halifa boloruna açık osiyat aytkan emes. Birok gebir hadisler Hazreti Abu Bakırga ant berilүүsü abzel ekendigine dalalat kılat. Açık osiyat bolbogondugyna karabastan musulmandar daima kеңешip çeçim çıgargandy özdөрünü adat kılуулары üçin kеңешүү саясаттын negizi bolup, акыйкатка жана бактылуулукка жетүү кеңешүү жолу менен гана болорун түшүнүүлөрү үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям халифанын ким болорун ачык айткан эмес. Hazreti Abu Bakır'dın halifa boluşuna işaret kılgan dalildir. Birinci, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün kiyin kimdin imam bolorun aytıp, Abu Bakır menen Umarga işara kılgan. Huzayfa bin Yaman aytat. Biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din janında oturat elek. Oşonda Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem mınday dedi. Men silerden arаңarda dağı kança ömür sürörümdü bilbeyim. Menden kiyin bul ekösüne erçigile, dep Abu Bakır menen Umar'dı görsötüp, anan Ammar жүргөн tuğra jolgo erçigile. Ibn Masud emnen aytsa anı tasdiqtagıla. Ekinci, Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem ölüm töşөгүндө jatıp kalıp, namazga çıga alбай kalgan кезде Hazreti Abu Bakır'dı adamlarga imam bolup namaz okusuna buyruk beret. Ayşe ene öz aytat. Allah'ın elçisi menin bölmeme girgen кезде Abu Bakırga aytkıla, adamlarga imam bolup namaz okusun dedi. Men, o Allah'ın elçisi, çındığında Abu Bakır jürögü jumşak adam. Eger Kur'an okusa göz jaşын tыя alбай kalat. Abu Bakır'dan başkasına ele buyruk berseňiz dep 2 je 3 jolo kaytaladım. Al, adamlarga Abu Bakır imam bolsun dep kaytaladı. Ayşa enebizden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga başka adam dele buyruňuz dep sunuş aytosu, atası üçün korkondugynan bolgon. Ayşa enebiz aytat. Adamlar Allah'ın elçisinin ordun eylegen adamdı takır jaktırışbastygyn bilgem. Jana bir okuya bolup ketsele, anı jaman jakka jorup koyuşundan korkkom. Uşul nesilerden atamdan alыс bolusun kaladım. Üçüncü, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eň akırkı kayrılıusunda Abu Bakır'dı maktap, meşitke karay açılgan bardık eşiklerdi jabuğa, bir gana Abu Bakır'dın eşigin açık kaltırууга buyrugan. Bul turalu Abu Said Hudri mıntıp aytat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kutbasında çındığında Allah Taala Peygamberine ahiretти je bul düýnöni tandogo ıhtiyar berdi. Pendesi ahiretти tandadı dedi. Oşonda Abu Bakır ыйлап jüberdi. Men özümçö Allah Taala pendesine ahiretти je bul düýnöni tanda dep ıhtiyar berse, pendesi ahiretти tandasa al emnege ыйлап jatat dep oýlap kaldım. Abu Bakır bizdin eň ilimdүү ele. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çındığında maga dostlukta jana mal düýnüde Abu Bakır'dan işenişdürek hiç kim jok. Eger Allah Taala'dan başkany dost tuta turgan bolsam, anda Abu Bakır'dy dost tutmakmyn. Birok İslamdagy süýүү jana bir tuğandyk andan jogary turat. Meçitteki Abu Bakır'dın eşiginden başka bardyk eşikler jabılsın dep aytdy. Dörtüncü, Hazreti Umar'dın tömönkü sözü. O musulmandar, Allah'ın elçisinin işin uluğu, anı menen ünkürde joldoş bolgan ekinin biri, dindin eň birinçilerden bolup kabul algan, jana jakşylyk işlerde daima aldında bolgan jaşı uluu Abu Bakır ılaýykdy. Beşinci, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tirүү кезindele adamlar Allah'ın elçisinden kийинки eň gadyrly adam kim dep suramjylap, talqı жүрgüzüşüp, alardan birincisi Hazreti Abu Bakır ekenin bir ozdan moyunlarına alışçı. İbn Abbas aytat.
Biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din zamanında adamlardan en kadırlıusun tandagan gezde birinci Abu Bakır'dı, andan keyin Umar'dı, andan keyin Usman'dı tandaydilik. 6. Ayşe enemiz mıntып aytat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem orusu güçögen gezde Abdurrahman bin Abu Bakır'a maga taxtay menen kalem alıp gel. Abu Bakır'a kat yazıp kaltırayın. Men göz jumgandan keyin anın halifa bolusuna hiç kim karşı çıkpasın dedi. Abdurrahman kagaz kalem alıp gelgeni getkende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kayradan Abu Bakır жазып калтырууну Алла Таала каалаган жок, бирок сенин халифалыгыңа мусулмандар баары бир каршы чыкпайт dedi. 7. Дагы бир хадисте мындайча айтылат. Күндөрдүн биринде бир аял Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга келип, бир нерсе сурап жообун алган соң, "О Алланын элчиси, дагы бир жолу кандайдыр бир маселени сураганы келгенимде, сизди таба албасам, эмне кылайын?" деп сурайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам, "Мени таба албасаң, Абу Бакырга баргын" деп жооп берет. Мына ушундай бир канча далилдер менен Hazreti Abu Bakr халифа болуп дайындалып, калган өмүрүн мурдагыдай эле ислам динине кызмат кылуу менен үммөт үчүн, ислам өлкөсү үчүн арнады. Адам өлөт, бирок анын жасаган эмгеги өлбөсү анык экенин сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жашоо таржымалынан дагы бир жолу аңдадык. 63 жыл өмүр сүрүп, анын ичинен 23 жылын пайгамбарлык вазыйпаны аткаруу менен өткөргөн инсандын бул чакан жашоосу те кыямат кайым болуп, заман акырына жеткенге чейинки адам баласына өрнөк, үлгү болуп, караңгыда жарык чачкан нур болуп кала берди. Сага Алланын мээрими жана тынчтыгы болсун, о адам заттын асылы, пайгамбарым Мухаммад.